Tuni Khua Ding in Zong Thumantam Cso Hohin Induction Training Neijiu le Phanti ti EimiTimes Editorial kun anangai kinohiti Cso kiti Civil Society Organization hi tamneya lamkai ki thlengji ahin hitabanga chu atamo akichaiting election aboljiwa lamkai tha ho chun organization chu apui jiwa hi organization kiti hi mihim hindan chomchi insung kilam kai dan chomchi chule thipna le het na ki banglo ngan kisutua tongkhom a hi win a hi abang loi chu lamkai masa a hi zia experience akal sung loi umintin abang loi chu azil thu kirin tin chule abang loi chu he kisa hebe selo thim kisa thim be selo koima jong tong nom lo mi thil bola kuna jong kizil nom lo ji a hi ji hin koi Cso hi jong le lamkai tha ki thlengdo ho hi la lutna a hi lo le commissioning a hi masang uhin induction training ki pihan lang chuta le la lutna a hi lo le ki ha sil na nei ule kalsom dan hi chi jang jep ding ham ti a hi tu hin akivel le Cso izat ham hi alam kai hon ama ho ki loi khom na dan bu le chi ngai na to ki kot lo bola ama toi toi a toi jing loi hi umda lo a hi tai hitabong a hi a chi thei ding le kilhan dan le kilam kei dan ho jong hung di zep zep in tin to khom na sunga ki mai za tu na jong hung ki be ding in kin cha ro mi tu hin gale tur a hi to Cso lam kai ho jong volunteer ho to sama khat dan in ahung jiwin kamdam onema sei ding khat jong first ta sei ding ole ka nga hei tu ding jong kino the thu a husan nei ta a bol ding meetinga a sei u hei a sei lu hom jong ki hetalo thumle li a ki su tu le ngai dan za chum ping do ki ti ho hin ama hon ato now organization chu itabong organization ham a chi piu ipi ham ti ho jong a hei mil jiu hiding in gin mo om e keloi khom na ki ti hi president alin pen hi jong le a ki thleng do hon ngai dan a sei khom wa he chi dung zuya chu kal ason diu do la hin kale president le secretary sanga thunei joding jong umda ji lo a hitai a hi thei chana meeting hi aum jing le to khom na hin koi chu la lon a koi chun kitup ta na a to gmt he thein om ji hi ji a chu lam kai kiti office barrel ti chu office mo pu na ti na a hin mo pu chu lam kai hi jiu a hi ji a chu lam kai chun organization motto constitution le resolution ho a het chit angai ji chule tu lai Cso lam kai atam zo hi principal sang in igu asang zo jin hi chi chun mi pi to ki kom tu na asu kha thein chule ama ding in a het dinga lom a het lo lo ji tai Cso wa lam kai a hung pang thei khat ki ti chu pa cha rom ta a hi aji chu ama mi malkin le dong ho zo se sanga mi pi na to ding alung lut ji a hin hitabong chu mi zo sin jong phat gom kom amu theilo a hi je in hi chi a phat sunga chu mantam ta aman angai ki de abang loi chun ama mi mal thil bol do ding lungvul nan Cso lam kai hi ding athanom kirun hi ji chun kai kit na ding in lungthim thu ta ki chim jong umda kit lo a hitai lungthing sel le lam di a lam jot ho chu mi pin jong ngai lu na anei in bol thei ki sa ji thanei ki sa ji le a he pen le a thim pen hi gu ja mi pi ta san ne ki chang a hi de poi chule zapi lam kai ki ti hi phat sia thil ki bol zo si di so kai lo mi pi ki pal na ding lom hi jong le bol khel thei ji a hi ji in mi pin jong het thim angai jin hi chi het thim na dinga chu kiloi khom na lam kai ho hin a phat dung zu ya zapi vote a election anei diu chule meeting ki tu ma anei jing diu kumhlun report le audit jong hi a hi ding dola a chil ha jing angai e audit theilo meeting ki lul na jong du da lo a hi wanga na tam ta tong jong a jin ama ho chu adi mo kun set e ti na chu a hi pun mi pin ta san na angap dat na ding a bolding a lom ho bol angai e chule lam kai abang loi hi ama thanup na agenda a hi le lunglen ta abang mi na hin pu do agenda a hi le sei no go te jong om kit jin hitabong ho hi kiloi khom na dinga khan na bo khat a hi jiwi organization lam kai ki ti hin mi pi ngai lu na le kiloi khom na dan bu jana nei ta ato le ama chu ngai sang na le ngai lu na achang ji e lam kai khat profile hoi na dinga ki vai hom na dan bu le achi pi chu le to khom na a het thei na dinga kijil na ki bong nei na dinga hin induction training nei angai e ti EimiTimes Editorial kun Cso Hohin Induction Training nei ule phan ti in sei thiu hi chan chu hi tan ti ka ki pai